بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Overniku sa Allah subhanahu wa ta'ala dole uspeh. Tano overniku koa samo so lesko vilo vezano je Allahe. Hemo koa samo so iskreno uputinol dova leske. Само леско потенул искрено дова. Маглум те посетинавту мен кек бути, со доста муслимања бистерже. Хем постојнул ека разлог, со амаридова те ол примими, ко Аллах субханаху ва та'ала. Па кана каджате сова, морате ла абдези. Увек, кана каджанте совен, морате лена абдези. Pa kanaka pašloven e abdezija ki postela. Pa kanaka ušten, kanaka probudinentumen ki kvaširat ili anglirat, uvek vakere kova zikr. La ilaha illa Allah, wahdahu la šerika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, وهو على كل شيء قدير. الحمد لله والسبحانه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pa poslen pala koa zikri, vakeren astaghfirullah, oprosti mange o mo gospodari. Ili uputinen dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, so je tu menge najvišem potrebno. Se tada i nan obećimo da Allah subhanahu wa ta'ala ka preminul ti dova, ka šunul ti dova, subhanallah. Soske ko hadis, so Allah da o pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, ema kao hadis beležinope ko Bukhari. Da o pegamberi sallallahu alaihi wa sallam akirja ko probudinolpe taro suno. Pa vakirola kova zikr. Hem uputinol dova od ja dova kao veleske primimi. Ili okoa so u štol, lolo abdezi. Hem falinol isto od ova leske kol primimo. Isto koji ni ma'ađe Allah da pegamberi sallallahu alaihi wa sallam vakirja na nenije korobo sona kao pirat e abdezija pa probudinolpe anglirat pa vakirola kva zikr hemo putinol dova ko Allah subhanahu wa ta'ala diso taro dunjaluku ili taro ahireti so deske potrebno a da Allah subhanahu wa ta'ala odvate na dole. Subhanallah. Diken savi ogromni prilika. Da vol amaridova primimi subhanallah. Pa odoleske mosavet tu menge hemange. Mate na šavakija prilika. Te araka amaro avdezi angleder sođate sova.